ni bagai cimin deputation tole tole phai be promoter ni warriors no ereng kai hoira ni kai ni batil makan ne promoter ni warriors no ereng kai ke dari kai ni batil makan ne ya ka coba cari ya ka coba cari ka wai kian ni hot nei ke ka hawo tu sa nei wai kian ni hot nei ke ka hawo tu sa Tipo. Kini Mohanpur SGP Unithani deputation relaimani main karon ke sini Tipra Mothani kebangma leaders strongly against false allegation false case sajogui khapai dibani sing khanamani yagulo dini o jaga deputation relaimnya faite sini block president mayor sini boro rokno thansani subainal bagai thansani tomano kebangma rastuti bodol amno bokrok ni hinjamoni bagai ko singno false case kiklai sini khano Tipra sarok thansang komani ab khano komjur khainani bagai bongni aje chaito mu abo kuno dine success singla tamkai sini bubagrani leadership Tripura hani joto Tipra sarok tabu thansani dige himui tongo o thansa success sinanyo abo saimanino belai ke problem ngalai tongo ani bagai sing tino jaga hom dodom khai sini Mohanpur Constituent Block Committee dan sini Sina Block Committee mili hui o jaga Mohanpur SGP dari sini komuntai eko sing deputation laika tei sing o jaga omano saka je kinango jate কোনো কেস sini false thi jeta sing nugui tong arms jeta sini sing কোনো জায়গা sini arms hekba arms by no keso hasanan mto কোনো জায়গা কোনো dispute unya tei sino jaga NDPS case logo যেমন তিনি Tipra sini mothani supporter je kubuni NDPS case by gudala dijagai sini khano komjuri khare जों दिनैनि नरमि चेनेलनि बिसय जों सानानै मिथिगौ अमा हाइ फल्स केस फासुगै जोंनि Tipra मोथानि कुनु लिडारस्ट्रक बखाबायग्ला केबसो स्ट्रंगै दिनै नरम नुखना दाबो बसे जों थगलाय दंतो लामा वातै हुनबाना वातै बिसिङाव वातै मानजालायनो जों माइके प्रटेस्ट खालायतो जाते जोंनि Tipra सरक दं अमा हाइ थानसांनो केबता केबन्तो साराम बसालनि पार्टी मुरावनो तै केस खालाय गोबां सालनि न दङ जेटा जों कुनु इनभल्वमेन्ट करे थानाय 29 तारिखआव नर खुमुलमनु खरा बरक कम बरक एकदम क्रिनि बागै आजागा बंनि बखरनि हिंजा गाबो तो Tipra मोथानि कुनु दुसिबले आजागा नर Tipra मोथानो दुसिबै चिनि Tipra हास्तिनि एमपी र गोबां मन्त्रि र गोबां पक्सि जाय अमसे नायदि नर Tipra हास्तिओ सरकार चालुगै दङ नर बम हाइके हेम्पार खाइ दं बर मुनि शर्मा बम हाइके नर जे अननाय खाइ दं आमो साकानि नायख्लाय दंनाय बेबा मु खालाय दं साबो तामो खालाय दं ani bagai dakhur khuru jotto phabedi जों one last fight sini bubagrabani leadership Tipra sarokno mo thangjani lama फाइनानि थाङै दङ दगा खुलौजों दङ आ दगा खुलौजों जोंनि जत Tipra sarokno हानसाखाय जों हिंनाय बागै फाइलिनिसो जों जतनो खबरनानै मिथिगौ जेटा जों सिनि अपोजिशन लिडार्स काउन्सिलनि दाहंसु कुमार Tripura संगो जों लुखा अमा हाइकेन टेबल लिडार्स जों बाय जुगा जुखाय दङ किनांगो 9 तारिखनि परे गोबां लिडार्स सिनि Tipra हास्तिनि बुबाग्रानि लिडारशिप जत गोबां लिडार्स फाइदि सिनि लामा गायसा